siyalivusela bakangwane eluhlelweni iSwaziland Unchained, Breaking the Chains and Igniting Change. Nivuselwa nguGift Mandlenkosi kaDlamini, umtukulu waMateva, umtukulu waBuluza lapha ekhwapheni lenkosi eTimbutini. Uyanivusela umsawa Makhalima maswati kuto tonke tingalo. Univusela namhlanje nangebuhlungu lobukhulu kunako lokwendekako even maswati akithi la khona ukhanza kwekuthi kuleli viki esisuka kulo kube kungaqalile sekunemahlandla kwenteka sibathe kancane sikhanza kwekuthi tiyenteka letintho and tibhlungu kakhulu la khona kusontwa abantwana ngathi kubulawa timbuti kusontwa abantwana engathi kuyahlatshwa tinkukhu uyakhona eshiselweni kukhala simaye kumatima abantwana bayajabhalazwa bayabulawa uyelibonjeni kulahleka abantwana uyahamba uyalaphaka amanzini balahleka abantwana nakhona kahoho balahleka abantwana nawe ibukisisa kahle lento maswati akithi uyabona lokuthi lokhu ku-coordinated kukhona la controlwa khona noma kusetshenziswa ama-individuals kepha ama-individuals laphethwe kunamsimeto tsite lo wendiwako asivamisi-ke kulo hlelo lwaSwaziland Unchained Breaking Chains Igniting Change kwekuthi mhlawumbe sikhulume kabanti ngento until sibe nebufakazi lokuphelele kepha nje sithi maswati asiphakameni singagcini ngekuthandaza kepha sithole intonga etindlela singatithola kuze kwekuthi lo mkhuba lesewubonakala ukhona eSwatini lo mkhuba lesewubonakala ukhona eSwaziland uphele ngoba abantwana sathi ukuthi bangumliba loya embili kude umuntu lone lelungelo lekuthi athathe impilo yomntwana noma ngabe ufuna kwenda sikothide noma be uyine sivene noma ufuna ukugcinisa kuphi ngoba nawuvalo kwekuthi labantwana batholakala sebacuyiwe kusho ukuthi akusinje mhlawumbe ukuthi igangi sekudlwengula lesinje kuphela kepha sekubuye lesi sa David Simelane la khona besimame babulawa ngesibhuku and until today David Simelane washo lokuthi bekasebenza nebantu tsite nakangakhuluma kungalimala sigodlo nanyalo ke sishaqekile kakhulu maswati sencestela siyafisa lokuthi kube nendlela kusi mhlawumbe David Simelane akhulume ngoba sathi ukuthi la bekasebenza nabo kuyacaca ukuthi bantu bekasebenza nabo David Simelane abazange bona boshwe yena kuphela asathi ke ukuthi basekhona yini kusafuna kubukwe lapha kosteli ukuthi loluhinya lakhomba khona luthini naletiyetinzawo siyathi ke maswati ukuthi singena kulhlelo sisuka evikini la khona behleli iParliament ihleli itawubuka emabill latsite one of those bill ngilesibita ukuthi yisofa noma labayibita sisofa bekungile strategic or reserve facility elemele sakho la ephuza moya indzaba ke lebe indzaba mlonyeni kakhulu kuthi indzaba tekuchumana yafakwa imivo sibonile ke nemadoda lamanye laklema ukuthi alwela inkululeko asahlasela honorable Lazwide lo member leParliament wesifazane and bamhlasela basebenzise emanga just to score points they had to stoop so low kodwa ke siyabonga ukuthi umhlonishwa Lazwide kuloko lakukhulumile ukhuluma mandate yabantu basesikhovaneni siyabonga kumhlonishwa Lazwide kusiloko lakukhulumile ukhulumela lokwekhulunywa ngiswalimo kwekuthi noma idingakala le facility kepha le facility ayakhiwe ngemali lekhona iphindze yakhiwe kulandzelwe imigomo yemathenda lekhona eveni iphindze yakhiwe nangendlela yokuthi igculisa bonke abantu kufaka ekhathi kuncempetela labantu le umhlaba wabuthethwe lapha esifofaneni akukase kube khona kwekuthi kuthiwe mhlawumbe akuyojikiswa lo msebenzi akukase kwendakala lokho kepha lesikwadi okuswendakalile ukuthi iswalimo beyiadvocate ilobhisha ukuthi umsebenzi awendiwe within the means
Siyabonga ke Maswati ukuthi cishe ngiloko lengifuna ku-highlighter singangeni kulesihloko salamuhla. Sihloko salamuhla ke Maswati sihloko lengicabanga ukuthi ngiyafisa lokwekusho ukuthi sihloko lesivela ngekhathi kaSwalimo. Contrary to what many believe, Swalimo Maswati unawo ama-class ngabo lesithathu la khona i-membership ihlangana ibukisana tepolitiki ifundisana ipolitiki lawo ma-class lawo ajule kakhulu akhona ukuthi awasite eMaswati lamanyenti. Lokukhula kwetepolitiki kuSwalimo kusukela kulama-class lawa ngithi-ke angendele disclaimer ukuthi kulamanye ema-members eSwalimo lesitawukhuluma ngako akusiko kusha ngesizathu sekuthi kuke kwaba-ke the public state lekhuluma ngenzabade ukuthi sifuna irepublic yini noma sisayifuna imonarchy. Kube seke sekuba nesihloko esiba khona kaSwalimo la khona futhi epolitiki kwekuthi ake sesibuke kwekuthi yini irepublic futhi yini imonarchy. Lokusho ukuthi sibuka kwekuthi a republic versus a monarchy. Ngenda ngemabomu lokuveta kanje ngoba naso singena sijule ekhasi. Sihloko salamuhla sithi sona mbamba constitutional republic versus constitutional monarchy. Kubuswa ngale indlela yokuthi mhlawumbe sakha hulumende lo dibita ngekuthi uyi-republic like mo Republic of Rwanda, Republic of South Africa and Republic of Atwat, noma ke kubuswa ngendlela yokuthi live litibite usilimonarchy. Siyabuka kufana nekwehluka kwale tindlela etimbili. Kepha ke sisabuka kwala nto ujula ngene khona ngizame ukuchaza i-absolute monarch lengavama kucacise la kwekuthi leli gama se-republic akwendeki lihambe lodwa ngoba alibi naminingi. Leli gama se-monarch akwendeki lihambe lodwa ngoba ngeke libe naminingi in the context of today's politics. Waze wakhoma nge-republic kumele siyaqualifya kwekuthi yi-constitutional republic. Sitawubona sangena kwekusisho ngani lokho. Na ukuba nge-monarch kumele siya-quantify ukuthi ukhuluma nge-constitutional monarch yini ngoba ikhona lenye monarch lengasiko constitutional le-absolute. Ithi khona le-absolute monarch bese bakhona ne-mix masala monarch. So kafishane Maswati namhlanje sitawungena endzabeni la khona sitawubuka i-republic. Sibe sibuke i-monarch benza sibuke ke mhlawumbe sesifinalize the absolute monarch. Sizathu leligama constitutional licala kwekuthi le republic lama republic la khona noma kusukela kwaqala kuba nema republic kwaze kwaba i-republic the supreme authority in the country, not just law. Wonke umuntu osubmit under kona lokuyi-authority kuthiwa yi-supremacy of the constitution. Kafishane ke Maswati le republic lo sithiwa yi-constitutional republic kwekuthi le constitution ithatha i-supremacy. Ngishito ukuthi ke sitawubuka kufanana kwato letinto. Same thing applies la kwi-constitutional monarch. Nakhona le supremacy kuba ngule constitution le driver lo hulumende nalokubuseka kwalelive. So ngoba seswake i-constitutional republic and a constitutional monarch. Kepha ke kunemave lo tawukhanza kwekuthi la uthi wabuka uwabone ukuthi ayihlonipha lenzaba ya constitutional kulama republics. Bese lamanye abakhona abenawo lama constitution kepha kawahloniphi. Tibonelo nje mhlawumbe bo-United States, bo-German, bo-Singapore nalamanye mave kulula ukuthi singavuma lokuthi wona vele ngema-constitutional republic ngoba ayayihlonipha le constitution. Bese kuthi kanjani sekuba nemave lo tawusina uthe wabuka futhi nawatibita ngema-republic kepha i-constitution yinto nje lekhona iyadifayeka njengabo Rwanda, bo Zimbabwe, bo Russia, bo China. Nema republic nawo
but the constitution ayisi mhlawumbe into lehlotshwa kangako. So ku create some kind of dilemma ke manje when it comes to the republic wekuso constitutional uba kanjani. Kepha ke sisangena sidelva deep ngila saw understand khona ke Maswati kwekuthi babambamba sikhuluma ngani nasikhuluma ngeconstitutional monarch. I mean constitutional republic Maswati akithi. Ku constitutional republic lokungona ku defining ngule separation of powers. Ngoba kuze kuthi live lisebente kahle kumele kusilamandla ahlukane asherishwe. Ngiyathanza lokuthi ngatha ukuthi ngekhashane ngingabuyi. Sizathu singiswalimo silwa eSwatini ukuthi kufune ukuthi kube netinguquko. Akukho lonke lesikufunako ngaphandle kwalamandla la kumswati. Kwekuthi athathwe lamandla angabi kuye kuphela abekwe etingonini letahlukahlukene. In a republic ke kunanaku lokuvamisa ukuthi ku define a republic. Kune la constitution le supreme law lebese ke iyaveta kwekuthi isese supreme law kube ne executive lenemandla ayo as an executive ngile cabinet noma ke la kunema ministers khona na president or prime minister, because ku republic angaba khona president angaba khona prime minister. Lok define a republic akusile ligama lenibita lo head of state. Lok define a republic ngule constitution kwekuthi iseparate kanjani laba powers eniwabeka kanjani lapha constitution vis-a-vis ayikawabeki ku institution leside like in the case of a monarch. So sike kuba ne executive arm of the government lengiyona mhlawumbe la khona ku house the leadership of the country as per the dictates of the constitution. Kusho the constitution kwekuthi the executive that phatha kanjani iba nemandla la defined nala limitwe to the function yale executive. Now usuka ke executive bese kuba ne legislative lekuyi parliament. Akunenzaba ukuthi ungabese uyahlukanisa ibe nesenate kuphela noma ibe nesenate nendlaba yesikhulu ezikukhona eSwatini noma songenda njani. Kepha lokusala kuba ne-legislative. Nale legislative nayo iba nemandla ekugatsa the executive. Baba nale monitoring oversight kind of function over the executive. But now banemandla la limited to their function. Bese kuthi le third arm of government kuba ke ngule judiciary la khona ke mhlawumbe sekubuka ke temthetho kwekuthi tisebenta kanjani umthetho shosto laba ke sebagathe ke both the legislative la base parliament na le executive letinduna tembuso na president kwekuthi kusebenta kanjani. In a pure constitutional republic kufuna bese ke sekuba ke nema office latside ema branches la khona la bese ke manje agadza wonke umuntu ngikukhanza kubo South Africa kulabo public protector kulamanye amave kulabo ombudsman bese kwenze kuba inhlangano ne civil society iba strong because ikhonela kwekuthi yena isiqiniseko sokuthi lo lokusho iconstitution ukuthi kufune kuthi abantu bakugeyini labaphila lelo live bakuthola ngikuthi awuthola kwekuthi la khona nje Ireland kuna Rothstein nalamhla ekuseni nje bengiseclassini la ka Rothstein la uthi imsebenzi wabo nje bona ukuthi bende iadvocacy ne lobbying ibe democratic. I-advocacy ne-lobbying ibe democratic. Loso umsebenzi wabo kwenda isiqiniseko sekuthi wonke umthetho oshawe eParliament ube wengce kutotonke tingoni de live uzofike lapha. Kulo mthetho nje lo loboshaywa we-all reserve kube eSwatini bekunale Rothstein kodwa ukhanza kwekuthi kuba lula Maswati akithi kwekuthi kuboniswane tonke ticagogwane tikhona civil society imimango tinhlangano letitsite le interest le bill but tawukhona ukuthi tikhone ku bill lemcoka yayo le oil reserve
Kepha-ke ngekuseSwatini, it's not a constitutional republic, it's a monarchy lesiyayichaza ekugcineni. Akwendeki lokho, ufika nje umthetho sewomile awuchamuka ku-executive lona nje bokuchamuke lapha ka-Minister of Finance Honorable Neil wawuphusha naye aphusha nabamphushako. Yes, wangena emakomidini nje bakwenteka nala, wasuka ekomidini wabuyela eParliament sophasisiwe. Kepha awutholi la khona mhlawumbe ukuthi sivunyelwe sisive ukuthi nje nathi ngiswale mbe singaya siyawukhuluma kulomthetho, siyawubeka imibono yethu, siyawubeka imivo yethu. Lokho kwakwenteka sakuphusha kusena comrade Jani sika Swadepa sameka sure ukuthi selasiqiniseko sekuthi kuyenteka. Ngileso sizathu ke ngithi letinto leti lengikhuluma ngato dilo fanele tendeke in any democracy. Kepha ke ukuthi bantu abatati babesabatende in a republic ke kuba netinhlangano letimeka sure ukuthi bantu bayawati emalungelo abo lakhona constitution. Kuba bete into lefihlwa phasi elitafula, bonke kubekwa lati kwelitafula kuze kusilasi bantu sifike la khona mhlawumbe sitawukhona ukuthi sende isiqiniseko sekuthi emalungelo ethu ayahlonipheka. Sitawukhona kwena isiqiniseko sekuthi emalungelo ethu ahamba embili. Sitawukhona kwekuthi kube bede into lentewako yento egameni lethu ngaphandle kwethu. Bese ngibekile ke ukuthi kunemave la wabuka face value atibita ngema republic, but nase usonzela njengabo Russia nabo bo China nabo Rwanda, ngaze uye ngisho nabo Angola, uye lapha bo Zimbabwe, lamave abitwa ngabo republic and anawo lama constitution. Kepha lobe siyakuthola kwekuthi kulamave lawo le constitution noma ikhona le political party lesemandleni itithola seyi overrule ngoba i-constitution sikhala sinenge ivamisa ukuthi two-thirds majority kuze kuthi shintshe certain clauses. If the political party leyo ina two-thirds majority and ku-constitution kuyivumela ukuthi ingayishintsha i-constitution iyende lefuna kukusho iyakwenda. Ngiko Kagame nje Rwanda wathi khulisela ukuthi angakhethwa again and again azayokufa. Same thing applies eChina, same thing applies eRussia. Nyalo siyabona nje laba labavelako bo labanye labakhona lapha bo Mali nalabanye mave bafolosha that trend. Lawo mave lawo abitwa ngema republic, kepha ke andema traits kuba authoritarian. Lokusho ukuthi kune command of some sort lethathwako and justifywa ngekuthi siku revolution. Kepha ke lawo wabita ngekuthi i-republic. Lengizama ukuveta lamaswati kwekuthi akusimcoka kwekuthi into uyibita uthi iyini. Lokumcoka ngama systems la vikela emalungelo ebantu. Ungaba nento uyibite ngekuthi inkati, kepha usayibita lento ngekuthi inkati ukhanze kwekuthi ayisiye kati into lena sahanya itawuceza emantshwele. So lamanye ama-republics akusiyo ma-republics by name, kepha tahanya. Nasi ngemaswati ke kumcoka kwekuthi sasayifuna into siphenyisise kwekuthi ikanani siphathele ini ngilakhona noma singayithatha lento kumele bese sibeka ke ama-systems in place la tawukwenda kwekuthi kube nempumelelo kuko kube nencubekela phambili kuko. Ngiyakholwa maswati sisahamba kanye. Sisuke ke maswati sichubeke sibuke kulesihloko salamuhla la kulohlelo Swaziland Unchained, Breaking Chains, Igniting Change. Sibuke maswati akithi lengcingwana lenye la sifananisa khona i-constitutional republic sifananisa ne-constitutional monarch. What is common kulolo kungu-2 lokungona kungifanana kwekuthi ngale kuna constitutional nangala kuna constitutional. In a pure constitutional monarch nakhona what reigns supreme lokuguide lelive kuba ngile constitution, akubi whosoever, kubi individual, kuba ngule constitution. Kafishane ke in a constitutional monarch sikale sinengi
sisuka lapho sikhuluma ngabo Japan, sikhuluma ngabo Denmark, sikhuluma ngalamanye emave la khona eEurope la ngema constitutional monarch la sebenza kahle mhlawumbe to some extent singasho ukuthi neNgilandi noma ke iBritain i-constitutional monarch. Lamave lawa ke Maswati mave lokhanza kwekuthi kuba nebukhosi. Sikhathi lesiningi lobukhosi ba symbolic abugcambukeli ku everyday government. Noma bangabanayo some kind of role one at a time, kepha bu mostly cultural, kuyinto mhlawumbe lengena nje samasiko nekugcina bunye bebuve nako konke. Kepha ngeke ukhanze lenkosi yakhona icambukela kulokunene. Le constitutional monarch ke Maswati ngila khona le live libuswa ngeconstitution, lithi libuswa ngeconstitution kejabe usiyakhanza lokuthi ikhona inkosi. Sengishito ukuthi lamave lawo mave lesengwabalile njoba ngishito ukuthi kunabo Japan nabo Denmark nalamanye manye nje kakhulu. Kepha lengakuveta nje ngema monarchs la khona emhlabeni mhlambe ngifananisa ukuthi mangakhi at least i-research yami ingivetele ku data legcina nga-2021. Nga-2021 emave la khona emhlabeni latimele la sovereign beka 193. Lokho sitha ubale emave emhlaba onke sowabala lapha ku map ku globe uthola 193 wemave. La prince futhi abe imember ku United Nations. Kula mave la 193, 44 wawo la mave bekungema monarchies. 44 wawo shosi mave la kunemakhosi khona. Bese kuthi 149 wala mave nema republics. Ngiwachaza ke ama republics kunema constitutional republics la pure, bese kuba nema constitutional republics lokhanza kwekuthi authoritarian, but onke ama republic la uhlanganiswe wonke umuntu, bonke abantu labakhona. Ngithi ke Maswati ngithi 44 by 2021 bekuma monarchy, 149 bekuma republics. 16 wala ma monarch la kunemakhosi khona aku Commonwealth banenkosi yinye, lenkosi yabo nyalo senguCharles lapha eNgilandi eUnited Kingdom. Lo Charles ke ubukela amave lawa afake ekhathi bo Canada, bo Australia, bo Papua New Guinea, bo New Zealand nabo Jamaica kanye nabo Canada balakhathi. Emave la thrive kakhulu. Lengasa wabuka ukhashane ungacabanga ukuthi ay republic, and no, angema constitutional monarch, lamanye nabo prime minister, labanye nabo president, even though kunabo constitutional monarch, kunema monarchies. So yabona kwekuthi i-argument lethi asisafuni kubuswa ngu-prime minister noma president ikhombisa kungabi ngumuntu lovulekile nalofundisekile kutepolitiki, ngoba even in a monarchy you can have a president. Ngiyendlula nje lapho, I don't want to enter into that argument, but kunemave la khona kune monarch at the same time kube na president, kune monarch kube na prime minister. So kafishane akusi the type of leader lelaphethu le determine kwekuthi lento lena imonarchy noma lento lena i-republic. Akusiko ukuthi mhlambe ngoba kuna president then say republic, ngoba kuna prime minister then say monarchy. Kuyenteka kwekuthi ukhanze kwekuthi njengoba lapha eZimbabwe nje kwaba khona prime minister. Sawukhumbula kahle ukuthi Tsvangirai wake wawina likhetho washaya Mugabe, wathi ke Mugabe asawubuswa amavela ashona thina bale bangazange baye ehlathini. Tsvangirai asakhe i-Government of National Unity, i-GNU, wena utaba ngi-prime minister, mine ngibe ngi-president. So that happens. So the executive leader, the head of state, kuthi umbita ngani akudetermine kwekuthi that is a monarch or a republic. Lokhu determine lokho ngile presence yenkosi, ne absence yenkosi ngale constitutional monarch, ngilokuthi kubuse le constitutional monarch, kube ne separation of powers, ubede lofake ama decree.
lo muntu abese uyasho usingananga Trump uyavela ngale America uyasayina nje ama decree yes a constitutional republic the constitution one of the weaknesses biyendeka ikunikete emandla ungpresident na ikuniketile sekuwe uthi wasebenzisa kanjani and Trump chooses kuwasebenzisa kabi maswathi sesiyanga segcineni sinakubuka na imix masala yasekhaya sisehlelweni maswathi akithi iSwaziland Unchained Breaking Chains Igniting Change la sibuka khona i-constitutional republic versus constitutional monarch sengigcina nje sengigocota maswathi sinivalelisa ngifuna kafishane sibuke nasilwane lekuthiwa i-absolute monarch la khona inkosi inemandla onke lebekwendiwa ngisobhuza kwakuyi-absolute monarch abusa nga-1973 decree la khona inkosi iphethe lamandla onke akhona ke nalamanye amave ngaphandle kwalaseSwatini eEurope la ngema absolute monarchs lokhanza kwekuthi nawo aphethe emandla onke njenga lapha kuma Arabs Arab United Emirates emave la lokhanza kwekuthi nakhona kukhala statulo saloyo lobusako kulelo live so but ke interest yami lenkulu iseSwatini ngoba eSwatini i-absolute monarch but lesibhicongo isijabane iyinxube evana ngesizathu sekuthi tinkundla ti-weak ekwendeni tinto and kunenkosi lesidli futhi kune-inefficiency kulo hulumende lengabuye emuva basi labathola i-pressure yokuthi kwendiwe i-constitution bayenda le constitution kwa-create i-appearance yokuthi iSwaziland ngathi move towards some form of constitutional monarch but le constitution leyakhiwa yaphizathatha emandla onke yawabeka kule monarch lebuso bayonyalo kungulo Mswati unemandla etikwe executive ngoba prime minister lokhona ubekwa nguye Mswati unemandla etikwe legislature ngoba na speaker noma khetho parliament uapprove nguye lasebasekhula njengamba tawukhumbula ukuthi yakhesa indlu yakhetha honorable Maweki Khumalo and Mswati was able to say no angimfuni wavele washitshwa so sune control Mswati over the legislature and yonke imithetho legislature iaccentwa nguye nolo isayina go into law so Mswati unemandla over the legislature bese ke kubajaji lelikhulu ngale ka judiciary nakhona Mswati unemandla over lona nakhona ucontroller yena lijaji elikhulu libekwa nguye that is why bobacede namthandeni libalahlile licala ngoba Mswati nguye lo wababopha asebenzisa baseless law wasasababophile wameka sure ukuthi ukhetha sikoni wakhe lo tawukhona ukuthi awubalijaji leyobagweba asakhetha sikoni wakhe waphinza wameka sure ukuthi bayagwetshwa Mswati has control over the legislature yize i-constitution ikhona kepha yena watenda waba above the constitution because tawifunza lapha preamble ecaleni iyasho ukuthi yena nenina lokutranslate lebukhosi bonke bangetulu kwe-constitution which renders the constitution useless yini ngulethe lokhu kucreate sijabane Maswati in this way umuntu nakabuka from afar utawuthi i-constitution ikhona yinhle futhi kune direct representation nanani kepha nase usonzela uyabona ukuthi constitution ayisebenzeli labantu isebenzela umndeni waMswati nalabadude naye phinze the other thing ngulelo ye-duality in Swaziland ugcina sengasathi ukuthi sibuswa eCapital Hill eMbabane noma sibuswa lapha ebulongweni elithithini because kunalo ukuthitheka nje kwekuthi inendeka ke Swatini uma uva ulalela ndunankulu khona Miso honorable Miso utamva athi imandate yakhe uyithathe esibayeni nabamsumisa lapha ebulongweni lokusho ukuthi le police le rana le government manje lonkwe uchamuka lapha esibayeni elithithini
kepha ke nawo buka i-constitution isi-constitution emandla akuphi asephalamende emandla asembabane executive sembabane nasephalamende lapha kalobamba naku-judiciary embabane. So there are these two conflicting things. Mostly you mix masala a cocktail longasathi udakudla uthini akuna direction. That is why ke swalimo ana like advocateelako but namuhla anginakukhuluma ngako. Ngidawushanje nsaya kuMaswati kwekuthi nyalo seniyati kwekuthi kunani and I've been confusing ngemabomo bengithela nje ngithi ke asiqale sidiscuss research further sicoca leli ndlela ekubusana leti sitokwathi kwekuthi nase silithethe lelive sawufuna kulibusa kanjani ngoba sitalithatha we shall amandla